Osoba zamoli svog partnera da izbaci smeće. On to ne uradi. Ona počinje da osjeća bes, frustraciju, pa onda kaže neki pasivan, agresivan komentar i počinje svađa pod naslovom tebi ništa nije dovoljno. Šta se tu dešava? Prva osoba se osjeća preopterećeno, zato što ona smatra da ona radi sve i smatra da njen partner to ne vidi, ne primjećuje koliko se ona trudi i ona započinje svađu ne zbog smeća, nego zato što se osjeća da nije cijenjena u tom odnosu. A sa druge strane partner zna da on mora da izdržava celu porodicu finansijski, a on to ne stiže. Razmišlja, čuje da mu je rečeno da izbaci smeće i vidi kako ona sve radi, kako ona sve stiže i kada posle nekoliko sati čuje taj negativan komentar, on se seti da je zaboravio da izbaci smeće, krivi sebe zbog toga, zato što je opet razočarao jedinu osobu do koje mu je zaista stalo i sada ga ta osoba gleda sa nezadovoljstvom u očima. I onda počinje da osjeća odbrambeni bes zato što ona ne ceni koliko se on trudi, ona ne zna koliko se on muči sa tim mislima i kao da njoj ništa nije dovoljno. Znači u ovom slučaju obe strane žele da budu poštovane i cenjene, ali te potrebe nisu ispunjene i javlja se nezadovoljstvo i ogorčenost u odnosu.